Dari segala macam soto, Mama itu paling demen soto Banjar. Sowi adalah seperti Mama. Soto ayam, soto bacang, ayam gulai. Soto Banjar, bumbu cemplang-cemplung. Kakak Menteng makan. Oh, mager-mager klub. Ini dia soto Banjar ala Mama. High five. Soto Banjar. Hai, welcome back to our channel. Hari ini kita makan soto Banjar. Soto panca. Soto Banjar. Duduknya yang bener, Nang. Itu minggirin dulu Hello Kitty-nya. Hello Kitty-nya, Bek. Papa nih. Pakai lemon. Sata. Itu saya. Udah. Oh, pas. Itu makan. Sambal hati-hati pedas. Mama sama Abang makan soto pakai kecap. Meat ale esen soto meat kecap. Masa? Iya. Semua orang makan soto pakai kecap kan? Makan. Makan. Enak. 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 Tisu. Jadi hari ini kita cuma punya satu anak. Ota sama Nua and kid. Yumi-chan saja. Karena yang lain sekolah sampai sore. Ada langsung sekolah. Yang lainnya masih sekolah. Diaduk-aduk. Tim aduk. Kita coba ini kuahnya. Mantap. Bikinnya gampang banget, gengs. Cuma cemplang-cemplung aja. Best dibikin mati friket ya. Ini dia proses memasak soto Banjar ala Mama dengan bumbu cemplang-cemplung. Seperti kalian lihat, ini ayamnya Mama rebus dengan rempah, juga dengan bawang bombay yang cuma potong kayak gini doang. Terus di bawah juga ada tersembunyi bawang putih. Ini ayamnya udah empuk, tinggal Mama keluarkan dan panggang di oven, gak pakai digoreng. Jadi ya super simple, beserta jeroannya ini langsung Mama rebus. Kayak gitu. Terus ini kita diamkan 1 malam sampai bumbunya bener-bener jadi mendok dan besok baru makan soto Banjar. Di sebelah sini ada lontong, masak cuma 3 bungkus aja. Kayak gini karena ini buat kita juga cukup dan kalaupun kurang bisa dimakan pakai nasi. Pastinya tipikal soto Banjar dimakannya pakai lontong ya. Dan di sini kalian lihat sudah ada kerupuk, ada emping, ada kerupuk udang, ada kerupuk warna-warni kesukaan Kidos. Ini sambil goreng kentang. Ada asisten yang bantuin. Ya, pinter. Yumi masak. Yumi masak. Yumi masak. Yumi masak. 야, 어디서 유미 구스? Yumi masak. Yumi. Enak. Udah makan ati, sekarang kerongkongan. Ya opo tuh nang capnya itu nang. Melorot-melorot. Ribet ya. Mantap. Two 2,000 years later. Perkedel kentang. Itu gorengan yang terakhir dan ini sudah jadi banyak ya, gengs. Sebanyak apapun Mama bikin perkedel kentang, entah itu buat nasi padang atau buat soto ayam, selalu kurang. Ini rebusan kuah sotonya, tapi belum Mama kasih susu. Sudah menggurak-gurak, kita masukkan susu cair. Ini kira-kira tuh Mama habisin kan susunya karena memang sudah sisa kira-kira 1 gelas lah, gengs.
kayak gitu. Like this, soto Banjar, bumbu cemplang-cemplung ala mama. Ini ayamnya yang sudah mama panggang di oven. Kalau kemarin kan dia masih crispy ya, tapi ini nggak mama angetin lagi karena toh dia juga udah kuning kecoklatan kayak gini, nggak perlu dikrispiin. Dan ya, ntar lagi kita bakalan makan soto Banjar. Ini lontongnya udah mengeras, kalian lihat. Kita potong-potong ya. Tuh, cakep kan? Ini bukan lontong dari Indonesia, tapi beli di supermarket yang ada di Austria aja, gengs. Jadi itu nasi yang sudah di packing di dalam plastik. Kayak gitu, kalian cari aja buat yang tinggal di Europe juga kayak mama. Sekarang kita udah sampai di step ngeporsi-porsiin ya, gengs. Jadi nanti tinggal disiram dengan kuah panasnya saja. Mangkok cream yang mana ya? Karena hari ini semua sekolahnya itu lama banget, jadi kita hanya lunch sama Yumi, yang lain menyusul. So, kita susun dulu lontongnya. Astaga, suun lupa, gengs. Wait. Pantesan dari tadi itu ada yang kurang apa ya? Ternyata lupa suun. Astaga, dragon bisa-bisanya. Astaga, gengs, lupa telur juga. Aduh. Kasihkan ngobrol nih sama abang. Tadi kupikir udah semua, ternyata telur juga belum. Udahlah, masak telur dulu deh. A few moments later. Finally, ada suun. Suunnya udah ready. Telur rebusnya udah ready. Astaga, bisa-bisanya lupa. Kita tuang suun dulu. Kita kasih ayam, telur, perkedel, wow, dingin-dingin makan soto Banjar di Austria. Bisa-bisanya mama lupa suun, lupa telur. Siapa yang kemarin bantuin mama? Yumi hat gestern mama geholfen masak ya? Yumi kemarin bantu mama masak. Iya. Kita kan bias. Selain lagi mau essen. Aku bisa makan kayak gini apalagi kalau musim winter tuh 2-3 kali seminggu ya. Soto ayam, soto Banjar, ayam poulet oder bakso. Bakso, Mit Soße Brühe. bubur ayam, di rice brai. Genau. Bubur ayam juga enak banget. Aduh, mantap. Dan ini pertama kalinya mama goreng emping yang mama bawa dari Balikpapan, ternyata enak banget, gengs. Oh my god. Mama beli di Gajah Mada. Orang Balikpapan pas tahu itu dekat rumah, belakang rumah. Lollipop. Makan dulu nama. Entah kenapa tahun lalu pas ke Indo nggak beli. Kemarin beli dong, iya enak banget, 1 kilo, murah pula. Lagi. So erst essen. Dah, Bisschen. ja haben wir gemacht mit Chicken, so? Hammer. Gut. Gut. Memang ya bikin soto ini banyak sekali perintilannya, tapi sebenarnya gampang kok, sebenarnya gampang. Perintilannya itu yang makan waktu dan agak bikin heboh di dapur, tapi sebenarnya semuanya easy sih. Tuh, saking banyak perintilannya, mama bisa-bisanya itu lupa telur dan suun. Lag ist gut, gell? Bisschen mit Nudel dann. Und Reis. Ayo makan sendiri, Yumi essen. Alaina.
Achtung. Tambah. Ich hab da mal. Lagi tambah. Frikadelle. Wonton. Was? Und so. Chili ist wichtig und man wird gierig, aber wenn das zu viel ist, ist ärgerlich. Ohne Chili geht sowieso nicht, ohne Sambal. Aber wenn man gierig ist und zu wenig nervt und wenn zu viel ist, auch ärgerlich. Ja. Kecap. Ya, susun kecap manis. Dankeschön. Wih. Nimm mal dann. Gut. Kali ini Mama tambah pakai tulangan karena kesukaan adalah sayap. Gut. Dan ini kesukaannya Kakak Boleh Zoe kan? juga. Don't worry, masih ada 3 sayap di oven. Kakak Zoe paling doyan sayap kayak mamanya. Wah, cuma pakai suun, ayam, dan sisa perkedel tadi kan. Yang pertama, baru Mama makan 1. Yang kedua. Dari segala macam soto, Mama itu paling demen soto Banjar. Sama soto Makassar lah. Istilahnya dari berbagai macam jenis soto ayam. Buat Mama yang nomor 1 itu soto Banjar. Okay. Karena aromatik gitu loh. Dia kan pakai rempah-rempah gitu kan, pakai kapulaga, kardamom, ya kapulaga, bunga lawang. Also magst du was wie Kardamom und Kayu Sternanis manis. oder Galgan oder Ingwer dann, ja. Das sind schon wichtige Sachen, weil ich sage, das machen diese Schärfe, Ja. Würze, also diese Intensivität dann ein bisschen aus. Ya. Enak ya, Mi? So viel. So. Enak ya, Mi? Gut, ja. Enak. Kaki mama. Man kann sie Mama so wild. Da kann ich sagen. Sama-sama. Pedas. Bisschen zu viel, ja. Iya, punyamu pink. Yang Mama enggak. Und heiß vor allem. Noch dazu. Ya udah, vlognya lanjut di trio kalau mereka udah pulang dari sekolah dan makan soto ayam. Soto ayam. Kakak Zoe semalam tuh yang udah excited banget, mah besok makan soto, Abang Kocek juga kan. Pasti happy nih mereka nih. Terus sekian lama nggak makan soto, terus bawaan kemarin juga nggak makan soto Banjar ya. Danke for watching. Thank you for watching, karena Abang harus kerja. Bye. Bye. Bye, Mi. Sarang ya. Sarang ya, Yumi. So konzentriert. Konsentrasi penuh dia makan soto. Yum yum. Kau betul. 2,000 years later. Hai Zoe. Ini sotonya udah panas lagi. Hai. Dan ternyata masih aja ada yang Mama lupa ya, bawang goreng. Oh my god. Taburan bawang goreng tadi kita nggak pakai. Aduh,
lupa. Ini kakak Menta sekolahnya masih lebih lama, jadi mereka udah lapar kan, mereka diem. Kakak Menta pulang sejam lagi. Sejam lagi. Oke, Zoe kalau makan soto dia demen pakai sambal ABC. Ini ada kecap. Mau coba ini juga? Pedas ya. Lemon. Ja, beetje zo. Mama hari ini mau baking broth lagi karena kemarin Mama baking broth 2. Sisters hebben. Mama kasih lihat kalian ya. Itu langsung 1,5 habis dimakan Kidos. Jadi tadi malam tuh Mama sampai jam 3:30 subuh sempat bobo hampir 3 jam. Terus jam 3 aku sengaja bikin alarm gitu kan. Setengah jam aku ulenin si adonan untuk yang terakhir, terus taruh ke Benettonnya, dan Mama keep di kulkas alam tapi nggak di luar rotiku, melainkan di mobilnya abang. Soalnya kan pagi-pagi ngantar Kidos kan, daripada keluar masuk dari mobilnya Mama, jadi taruh mobilnya abang aja. Dan ini lagi masih Mama resting, kira-kira 1 jaman lagi terus mau Mama baking. Kali ini bikin 3. Luar biasa Kidos, aduh tanpa roti homemade-nya Mama tuh kayaknya. Semenjak Mama mulai lagi bikin roti sendiri, mereka candu banget. Zoe adalah seperti Mama, pecinta tulangan, jadi selalu ada extra wings. Selamat makan. Oink, 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 oink. So, diaduk-aduk Abang Kocik. Enak soto. Amat di. Iya, ini nanti ikut Mama bikin roti. Dankeschön. Selamat makan. Dankeschön. Terima kasih. Bye. Bye. Makasih. Kasih. Makasih. Kasih. Und essen. Iya. Es. Lekker? Dit is smiling. Mantap. Oke. Yumi mantap. Mama tuh ngantuk banget. Ini ngopi sambil mereka makan. Susun kecap manis, kamu udah pakai kecap manis? Belum. Mama lupa. Hey, wat zijn jullie? Hallo? Waar bist du? Hallo? Kenapa kalau makan emping tuh mengingatkanku selalu dengan Oké, jongens. Lebaran? Ja, hier heißt es. OMG, gimana ini Menta pulang? Gue harus pakai mobilnya abang nih jemput Ich habe Menta. sie gesehen. Badai. Ihre ganze Klasse war auf der Bushaltestelle, wie ich vorbeigegangen bin. Oh iya. Niks. Karena abang kekerjaan pakai mobilku. Soalnya roti di mobilnya abang. Ya gue bilang daripada dipindah-pindah, mendingan dia pakai mobilku aja. Astaga Dragon. Luar biasa. Ya udah ini mereka makan dulu ya. Don't forget, Apa? Like subscribe. and share video kita. Dicoba Resepnya. resepnya di luar badai. Sejam lagi semoga agak redaan. Wie? Heh, Oma, darf ich noch mal Oh, für dieses Toilette? perkedel. Das ist meiner. Itu pensil. Kok bisa ada sih ini? Buat sih kan? Weiß ich nicht. Man kann diese Kartoffeln öfters mal, ich liebe die Soße, die ist so lecker. Einfach so essen, gell? So good. Enak banget memang Mit perkedel. Suppe noch besser. Mantap. Sama? Iya. Was machst du, Junge? Panas. Hai Menti. Hi. Kakak Menta yang makan soto Banjar. Silakan
Silahkan. Makasih Mama. Sama-sama Satsi. Kamu mau apa? Mau roti? Mau brot? Bluebird. What's this cherry is? Was pink? Was Wih. there? Ah, ini rotinya Mama. Dia mau makan roti tadi dia bilang. 3 roti masih di oven. Ini yang semalam Mama bikin. Monstera. Monster. Ya, this monstera blood. Wow. Wow. Selamat makan. Selamat makan. Selamat ya. Kopok. Ayo. Panas. Nah. Seng geblieben. Rotiku, rotiku. Ya. Ini loh, Ya, gimana sih? ya. Ayo. Wow. Mungkin sebagian dari kalian tuh bilang, aduh Ma rambutnya kok nggak dikuncir sih Ma, gemes pengen kuncir lah. Anaknya ini nggak mau dia poin tuh nggak, kalau kayak gini nggak terpaksa. Kalau bukan karena terpaksa ini, kalian tahu ya. Sebenarnya ini nggak suka deh nih. Oh. Dia nggak suka tapi Mama tetap melakukannya. Selamat makan. Soto ayam. Nah, bukan. Soto Banjar. Was ist der Unterschied? Soto Banjar. Soto Banjar ist ja wie Soto Ayam, aber die Brühe ist ja anders. Mit Kardamom. Andere Kräuter und so. Ja. Und das ist dann so weiß, die Brühe. Weil das, Mm, man also gibt dann die- Milch rein. Ja, und man isst das mit Lontong. Ja. Sonst die meisten Soto Ayam ist mit Reis. Und die Brühe sind gelb. Das ist mit Kurkuma Stimmt. und so. Und ohne Zimt, ohne Kardamom, ohne Sternanis. Das ist aromatisch, diese Soto Banjar, weißt du? Masih baking roti, Mama ini aduh capek. Mantap? Ja. Mantap. Yumi juga tadi udah makan. Apa itu? Mama broth. Mama brought. Roti Roti. buatan Mama enak. Oh, Alexa stop. Ini steamnya aku keluar. Timer angehalten. Ayo. Johannes Echo dot. Oke, jadi masih harus 15 menit lagi di oven, steamnya Mama keluarkan, terus dipanggang tanpa steam gitu. Panas. Wih, luar biasa. Alexa, Timer 15 Minuten. 15 Minuten ab jetzt. Oke, soto Banjar enak? Ja. Enak. Ini soto Banjar versi cemplang-cemplung ala Mama. Dicoba resepnya di rumah, langsung kalian praktekkan aja. Bikinnya super simple. Jadi kalau besok contohnya kalian mau makan soto Banjar, sore ini atau siang ini kalian start buat masak gitu kan. Tinggal cemplungin aja ayam dengan bumbu-bumbu, terus sambil di kompor satunya kalian rebus lontong. Gampang kok sebenarnya, cuma mager saja biasanya ya. Kebiasaan kita itu karena ya daripada repot gempor gitu kan, mending beli gitu. Nah di sini awal nggak tahu mau beli di mana gitu loh gengs. Jadi satu-satunya cara kalau pengen makan masakan Indonesia ya harus masak sendiri, bikin sendiri. No mager-mager klub. Kalau nggak ngenceh terus tau nggak, kalau scrolling sosial media berseliweran itu masakan Indonesia, oh my god, nggak mungkin tahan gengs. Ya udah, terima kasih sudah nonton, thank you for watching, sampai ketemu lagi besok. Bye bye. Bye bye. Sarangi. Nanti brothnya, nanti rotinya kalau udah kelar mungkin Mama tampilin ke kalian sekilas kayak gitu.